Assalamu alaikum wa rahmetullah. Znate li gdje vam je dijete? Možda bi se neki uvrijedili na ovo pitanje. Možda je ovo pitanje koje zaista nosi sa sobom puno mogućih odgovora. Ali da li zaista znamo gdje su naša djeca? Odnosno, gdje su naša djeca kada su na internetu? S kim su? Šta rade? Koliko dugo se zadržavaju? I tako dalje. Ovo su samo neka od pitanja koja mi kao roditelji i mi kao odgajatelji treba da postavimo sami sebi. Znamo li gdje su naša djeca? Šta nam djeca rade na internetu? Da li postoje istine, odnosno zablude, koji se mi držimo i smatramo ih gotovim činjenicama, a u stvari one su potpuno drugačije nego što možemo i zamisliti. Danas naša djeca imaju više digitalnog djetinjstva nego realnog pravog djetinjstva. Odrastaju u drugačijim okolnostima, u drugačijim ulicama. To više nisu ulice kakvim smo mi odrastali. To nije priroda u kakvoj smo se mi igrali. Nego radi se uglavnom o digitalnoj džungli. O situaciji, dakle, gdje u stvari internet zamijenio i ulicu i igralište i sve ono što je nama bilo toliko blisko i ako hoćete toliko drago. Zbog toga smatram da je vrlo važno o ovim stvarima govoriti. Nedavno sam sa svojim studentima razgovarao o ovim stvarima, pa sam ih pitao koliko dnevno troše na internet, odnosno koliko dnevno troše na ove ekrane. Svi studenti koji su odgovarali na ta pitanja i uključili se u dijalog, najmanji broj sati koje su našli u svojim telefonima da ih koriste u toku 24 sata jeste 5 sati. A najveći broj je bio 9 sati i nešto. Dakle, naši studenti, nažalost, ako hoćete i naši srednjoškolci i naša osnovnoškolska djeca, pa vjerovatno i mlađa djeca, u stvari uklapaju se u taj obrazac koji se već spominje na zapadu, da su sva djeca u stvari na internetu od nekih 5, dakle do 9 sati svakog dana. Dakle, ovo je izuzetno puno vremena i ovo je nešto što je izuzetno opasno i na neki način osjetljivo. Navešću još par podataka. 80% predškolske djece, dakle u Bosni i Hercegovini, ne zna svezati sebi pertle. Pazite, dakle ovo su već rađeno istraživanje od 4-godišnjaka, 5-godišnjaka pa do 6-godišnjaka i zaista su rezultati zastrašujući. 80% djece, dakle, ne zna svezati samo sebi pertle. Dok svako od te djece zna sebi upaliti internet, zna sebi upaliti određene sadržaje na internetu, da li su to društvene mreže, da li je to nešto drugo. Dakle, ovo su iznimno ozbiljne stvari. Jedno naučno istraživanje koje je rađeno u Italiji na uzorku od 600 djece pokazalo je zastrašujuće razmjere konzumiranja interneta kod naše omladine. Radili su na uzorku djece od 12 do 18 godina, dakle tinejdžeri, odnosno adolescenti. 4 od 5 ispitani, to jest 73% otprilike, priznalo je da redovno posjećuju pornografske stranice na internetu. Ovo je zastrašujući podatak. Dakle, to nam zaista govori o razmjerima štetnog utjecaja ovoga što imamo danas. I zbog toga, dakle, zaista svi mi kao roditelji, kao odgajatelji treba da postavimo sebi ovo pitanje. Dobar dio te omladine se boji da su u stvari već ovisni od toga. Mnogi od njih su priznali da poznaju stvari kao što su sexting, kao što su neke druge stvari. 20 i nešto posto njih ima jedan sindrom koji se zove vamping, što u prijevodu znači na naš bosanski jezik da u stvari bude se noću kako bi provjerili u stvari da li su dobili neku poruku, koliko su dobili lajkova i tako dalje. Dakle, šta nam djeca rade na internetu? Kada uzmemo prosječno dijete, vidimo, dakle, koje na internetu boravi od 5 sati do 9 sati, dakle, vidjet ćemo da uglavnom gleda upitne sadržaje. Dakle, upitne, ne samo nemoralne, ne samo, dakle, iz pozicije vjere upitne sadržaje, nego općenito, dakle, upitne sadržaje u svakom pogledu. Dakle, radi se uglavnom o šund određenom sadržaju koji jednostavno naše dijete postaje konzument toga.
Dakle, da li su to određeni video sadržaji? Dakle, pogotovo TikTok koji je sada toliko postao zarazan i toliko postao raširen među tom našom omladinom. Da li je to slikanje 30 selfija iz ove ili one perspektive, objavljivanje istih, očekujući te lajkove, hraneći se tim lajkovima. Dakle, sve su to na neki način sadržaj gdje naša djeca učestvuju u tome. Na neki način, dakle, jednostavno postajemo ovisni od tih lajkova i te jedne virtualne stvarnosti. Šta je u stvari izazov ovoga? Izazov ovoga jeste da nam djeca u stvari poznaju bolje virtualnu stvarnost nego stvarnost u kojoj živi. Dakle, ovo je jedna izuzetno ozbiljna činjenica, a to je, dakle, da se djeca daleko bolje snalaze, da tako kažemo, u tom društvenom, u tom virtualnom svijetu koji je u stvari izmišljeni, imaginacijski, a u praktičnom svijetu ne znaju konkretne životne vještine. Dakle, vidimo djecu da u toku dana razmijene desetine, ako hoćete i stotine poruka putem WhatsAppa, putem Vibera, putem Messengera, putem drugih oblika komuniciranja. Vidimo i dakle da objavljuju slike, da lajkaju razne sadržaje i tako dalje i tako dalje. Šta je ono što u stvari dobijamo kao na neki način posljedicu takvog neselektivnog i nekritičkog pristupa društvenim mrežama? Prva stvar koja definitivno je sve više izražena jeste u stvari digitalna ovisnost. Dakle, imamo djecu koja postaju ovisnici o internetu, koja postaju ovisnici o, dakle, društvenim mrežama, o sadržajima sa interneta. I dakle, ta djeca već osjećaju, dakle, apstinencijski sindrom ako budu uklonjena iz bilo kojeg razloga, dakle, sa društvenih mreža, odnosno sa interneta. To je dakle prva stvar. Druga stvar koju imamo od najranijeg doba pa do dakle, većih na neki način razreda osnovne i srednje škole, pa ako hoćete i fakulteta, jeste gubitak fokusa, odnosno gubitak koncentracije. Djeca naša više nemaju toliku sposobnost da slušaju predavanje 25-30 minuta, 40-45 minuta ili ne do Bog sat i po koliko je blok predavanja na fakultetu. Dakle, jednostavno nema. Zbog čega? Zbog toga što onaj TikTok sadržaj koji dijete lista traje svega par sekundi. Ona slika koju pogleda, ne znam, na Instagramu ili story, reels ili nešto slično, traje možda neki 15 sekundi, pola minute, možda nešto malo više od toga. I dakle, jednostavno dijete navikne se na taj način primanja dopamina, primanja informacije, sve mimo toga u stvari nije joj zanimljivo. I dakle, onda imamo zaista jedan veliki problem sa, dakle, koncentracijom i fokusom naše djece. Sljedeća stvar koja se dešava u takvim situacijama jeste gubitak samopouzdanja. Susrećemo omladinu koja u stvari redovno objavljuje sadržaje na društvenim mrežama, ali vidimo da nemaju ličnog samopouzdanja. Nemaju samopouzdanja da stupe u realnu komunikaciju sa svojim dakle, prijateljima, drugarima, dakle da se uključe u društvene tokove i tako dalje. I uglavnom imaju negativno mišljenje o sebi. Zbog čega je to tako? Pa zbog toga što u stvari se na društvenim mrežama naša djeca se u stvari porede sa drugima. Na Instagramu su svi nasmijani, na Facebooku su svi veseli. Ne znam, na TikToku, dakle, imate najrazličitiji, dakle, što bi naš narod rekao, budaleština, gdje u stvari jednostavno djeca pokušavaju sebe identificirati sa takvim ljudima. Dakle, djeca vide da ti neki XY influenceri zarađuju ogromne novce ni za šta. Dakle, jednostavno djeca gube samopouzdanje. Koji je smisao njihovog obrazovanja? Koji je smisao njihovog učenja? Koji je smisao njihove diplome? Koji je smisao njihovog truda? Koji je smisao njihovog, dakle, savladavanja određene materije, određenog gradiva, određenog stepena obrazovanja i tako dalje. Dakle, općenito, dakle, vidimo kod takve djece da gube samopouzdanje. Napravljena je jedna naučna studija o kojoj sam pisao u nedavno objavljenoj knjizi U potrazi za srećom, koju sam izdao u februaru, čini mi se, gdje je u stvari naučno dokazano da osobe što više borave na društvenim mrežama i što su tamo aktivnije u smislu, dakle, da lajkaju, da objavljuju i tako dalje, to su dokazano nesretniji i nesigurniji sami u sebe. A to je, dakle, opet još jedna iznimno opasna stvar. Sljedeća stvar koju dobivamo kao posljedicu toga jeste gubitak empatije. Dakle, imamo djecu koja jednostavno naviknu se posmatrajući na krv, na horore, na
na neki način negativne sadržaje na društvenim mrežama. I onda jednostavno gube empatiju čak i u praktičnom, odnosno realnom svijetu. Nedavno smo imali ovdje u Zenici slučaj, dakle kada dolazi do vršnjačkog nasilja, gdje starija djeca vrše nasilje fizičko i psihičko i svako drugo nad dječakom, dakle puno mlađim od sebe, a nikomu ne priskače u pomoć i ne pomaže to dijete, nego svi upaljuju, dakle svi su upalili svoje mobitele, svi su upalili svoje kamere i dakle samo snimaju to što se u stvari dešava. Dakle, mi imamo zaista jedan veliki problem sa gubitkom, dakle, te empatije, tog suosjećanja sa drugim oko nas. I zbog toga je, dakle, ovo također po meni jedna vrlo važna stvar. Sljedeća stvar koja je veliki izazov svima nama jeste u stvari da internet često puta otvara vrata svih oblika nemorala. Mi u Federaciji Bosne i Hercegovine, nedavno sam saznao taj dakle, podatak, imamo registrovane predatore ili seksualne predatore, dakle, koji u stvari hvataju djecu u te svoje internet šeme, primamljuju djecu na razne načine, dakle, pokušavaju stupiti sa djecom u kontakte, dobijaju njihove slike na neke načine i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo su strašne stvari. Vjerujte mi, imamo zabilježene takve slučajeve u skoro svakom gradu. Ovo su, dakle, podaci koje znam iz Federacije, ali znam sigurno da je takvo stanje i u ostatku Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo su zaista veliki problemi. Da ne govorimo o drugim sadržajima, dakle, koji jednostavno ruše moral kako pojedinca, ako hoćete tako i društva. I ovo je zaista ponovo jedno vrlo važno pitanje kojim se moramo okrenuti, dakle, postaviti sebi pitanje gdje su nam djeca na internetu, šta nam djeca rade na internetu. Ili ako hoćete, trebamo postaviti sami sebi pitanje šta mi radimo na internetu. Jer ovdje mi kao roditelji i kao odgajatelji moramo biti primjerom našoj djeci. Kako da djeci zabranimo da budu na internetu ako smo mi stalno na internetu? Kako da djeci uskratimo nešto što mi sami konzumiramo? Kako da djecu spriječimo dakle, ne otvaraju društvene mreže dok jedu, dok su za doručkom, ručkom ili večerom, a mi sami to radimo? Dakle, to je zaista jedna iznimno ozbiljna stvar. Sve ovo što sam kazao i vjerovatno će, ako Bog da, napravit ćemo još par emisija u vezi ovoga, u stvari govorim iz pozicije hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome je rekao: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri, svi ste vi odgovorni za ono što vam je dato da čuvate. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem namjerno nam navodi primjer pastira, jer pazite šta pastir ima, koja je njegova uloga? Njegova uloga je da čuva to stado, da ga sačuva od opasnosti, da ga sačuva od vuka, da ga sačuva od, od lopova, od probisvijeta i tako dalje. Tako i mi u stvari treba da sačuvamo sebe, kako uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže u suri Tahrim: ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O vi koji vjerujete, ovi koji kažete da vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice. Dakle, naša zadaća je da čuvamo sebe i naše porodice, dakle, od svakog zla, da ih na kraju konca, dakle, čuvamo od džehennemske vatre. Dakle, da jednostavno budemo ljubomorni, da čuvamo tu tvrđavu porodice, da jednostavno bdijemo nad našom djecom. Jer ćemo biti šta? Bićemo odgovorni za tu našu djecu. I zbog toga, dakle, apeliram na sve roditelje da više povedu računa, dakle, svi na kraju da povedemo računa oko toga koliko i kako koristimo ove društvene mreže, kako koristimo ekrane, koliko se ekrani koriste u našim kućama, a koliko smo zapostavili komunikaciju sa našom djecom, odnosno našim članovima porodice. Dakle, to je jedna od ključnih poruka i da na neki način pokušamo utjecati, dakle, na njih, da razgovaramo o tome, da budemo prisutni u njihovim životima, da jednostavno dogovorimo se sa našom djecom koliko će dugo koristiti društvene mreže, a koliko u stvari će biti produktivni i tako dalje i tako dalje. Evo, ovo su samo neka upozorenja, dakle, koja sam smatrao, evo sad ukratko, dakle, da treba da spomenim, a između ostalog od 600 i nešto komentara koliko smo dobili na ovih proteklih par videa, jedan baš onako koji mi se svidio i koji je nedavno došao, u stvari koji upozorava na ove stvari, dakle, na internet, na mobitele, na društvene mreže kao oblik sihra, i zaista moglo bi se o tome razgovarati iz te perspektive. Jedna autorica iz Italije, onako pišući oko dakle, mobilnog telefona, ona kaže ovako, kaže: mobilni telefon
telefon se ušunjao u naše živote onako na prstima, nečujno. Dakle, jednostavno nečujno je ušao u naše živote. Međutim, sada je preuzeo glavnu ulogu u našim životima. I definitivno, dakle, nažalost imamo situaciju da mobilni telefoni imaju veći utjecaj na našu djecu od nas kao roditelja, odnosno od nas kao odgajatelja, od nas kao učitelja, nastavnika, profesora i tako dalje. Vjerujte mi da su to zastrašujuće stvari. I zbog toga, dakle, moramo podizati nivo naše, na neki način, svijesti o vrijednostima koje imamo u nas, kod nas, u našim porodicama, ako hoćete i u našoj vjeri, ako hoćete i u našoj domovini, ako hoćete, dakle, u ovom kutku zemlje u kojem živimo, i da jednostavno vodimo računa koliko je to više moguće da budemo prisutni u životima naše djece, da na neki način, ne da ih kontrolišemo na pogrešan način, da na neki način budemo iznad njihovih glava stalno, nego jednostavno da podižemo njihovu svijest o opasnostima koje vrebaju internetom ili na drugi način. U svakom slučaju, hvala vam puno pa nas pratite. Nadam se, ako Bog da ćemo govoriti o još nekim izazovima na društvenim mrežama, na internetu, kao što su ovisnost o igranju igrica, neki drugi oblici ovisnosti i tako dalje. Ja vam se svima zaista zahvaljujem pa nas pratite. Da vas Allah uzvišeni nagradi svakim hajrom. Do sljedeće emisije. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.